Ni inkuru mbi cyane itugezeho bakunzi ba News Lab TV by'umwihariko iturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bibutsa ko turi ku itariki 27 z'ukwa mbere 2026. Uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuba yitabye Imana mu buryo butunguranye. Ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ku wa kabiri tariki ya 27 habaye impanuka ikomeye ry'itsinda ry'imodoka. Nyamuneka ibintu byakomeye, impanuka ikomeye y'urugendo rwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ahitwa Ikananga. Bigenze bite rero? Nyamuneka ibintu byakomeye, amarira na amarira Kinshasa, ntabwo ibintu byoroshye. Gira ngo iyi nkuru munyemerere by'umwihariko mpite nyinjiramo mumenye uko bigenze. Ni ku wa 27 z'ukwa mbere habaye impanuka ikomeye mu itsinda ry'imodoka rya Protege ryari riherekeje Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ubwo yari ari mu ruzinduko rw'akazi rwemwe mu gihugu mu mujyi wa Kananga, umurwa mukuru wa Kasai Central. Amakuru rero yibanze aturuka mu nzego z'umutekano n'abari baraho agaragaza ko impanuka yabereye yabaye mu gihe igikorwa cyo kwakira umukuru w'igihugu cyari kirimo gutegurwa mu murongo w'imodoka z'abari bamuherekeje harimo n'iz'umutekano, iz'abayobozi, itangazamakuru. Nubwo ubuyobozi rero butaratangaza mu buryo burambuye icyateye iyi mpanuka, biravugwa ko hari imodoka zagonganye bigatuma habaho urujijo n'akajagari ku bigendanye no kuba Perezida Tshisekedi ubu tuvugana yaba akiriho. Kugeza ubu nta makuru yemewe rero aratangazwa niba Perezida Tshisekedi ubwe yagize ikibazo cy'imvune, ariko amakosa yizewe avuga ko ingamba z'umutekano zahize zikazwa maze gahunda z'uruzinduko zigahita zihindurwa aho kanya. Ubwo byahise bihindurwa aho kanya mu rwego rwo kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bari bamuherekeje. Iyi mpanuka rero ibaye mu gihe uruzinduko rwa Perezida Tshisekedi muri Kasai Central rwari rugamije gukurikirana imishinga y'iterambere ry'ibikorwa remezo kugira ngo abayobozi b'inzego z'ibanze ku bibazo by'imibereho myiza y'abaturage no gushimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu mu gace kari kamaze igihe karahuye n'ibibazo by'ubukungu n'umutekano. Abasesenguzi rero mu bya politiki n'umutekano bagaragaza ko ibibaye byongera kandi bikagaragaza akamaro ko kunoza byimbitse umutekano w'urugendo ndetse rw'igihugu n'umukuru w'igihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irateganya gutangaza itangazo risobanurira abaturage ku bijyanye n'iyi mpanuka ibaye, ariko kugeza amagingo aya nyamuneka ibintu byamaze kuba biba bibi cyane. Iyi nkuru nyumva mpise ngerageza gukurikirana kugira ngo nze kumenya ese ibi bintu koko bibaye ku witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo byaba bimugizeho ingaruka. Ariko nyamuneka amakuru namaze kuyakira nuko uyu mugabo ashobora kuba agiriye ikibazo gikomeye cyane muri impanuka, kugeza aho hari imodoka yaje mu buryo bw'ibanga yo mu bwoko bw'ubundi bwa ambulance, ariko udashobora kumenya ko ari ambulance n'ubundi zimwe zisanzwe zitwara abayobozi b'igihugu cyangwa se abaperezida cyangwa se abakomeye, by'umwihariko ngo igatwara abantu bagera kuri 2 kugeza amagingo aya ngo mu bagerageje kubabona. By'umwihariko ngo hashobora kuba harimo n'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ni perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu rero rwose ngo akaba ari mu mazi abira, ndetse ngo iyi mpanuka mu by'ukuri ngo ikaba ari impanuka ngo itaba imusize amahoro. Mu kiganiro cyihariye rero kigaragaza impinduka, imbogamizi n'icyerekezo AFC M23 nyuma y'umwaka ifashe umujyi wa Goma, munyumvire amakuru nayo atugezeho. Umunsi wa tariki ya 27 z'ukwa mbere hashize umwaka umwe umujyi wa Goma ugenzurwa n'umutwe wa AFC M23 nyuma y'ibitero by'intambara byakurikiye amaso y'isi yose. Icyo gihe cyabaye intangiriro. Birumvikana rero witwa Nanga cyangwa se Konye Nanga ni umwe mu bayobozi bakomeye ba AFC M23 yongeye kubwiza ukuri ubutegetsi bwa Tshisekedi, by'umwihariko bugaragariza yuko ibyo burimo byose bwibeshye cyane. Witwa Tshisekedi rero abarakugendeye tayiminga arabara aravuga ati uko byagenda kose
ndaza gukora gutya kugira ngo bigende gutya, ndaza gukora gutya kugira ngo bigende gutya, ndaza kujya gutinza imiryango mpuzamahanga ibiganiro by'iduha i Washington byange, nimara kwanga ibiganiro by'iduha by'i Washington maze kubyanga, icyo gihe ndaza kujya muri Angola, njye muri Togo ngo nsabe baduhuze na M23, ibyo mbasaba babyemere baduhuzirize mu biganiro, by'umwihariko byari kubera muri za duha tubireke, ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo byose rero aragiye by'umwihariko apfunda imitwe hirya no hino, ariko nyamuneka ibi byaje gutuma uwitwa Colonel Nanga ababwira ko bidashoboka, ndetse kandi bidashoboka kuba AFC M23 ishobora kwihuza n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, nk'uko Tshisekedi we kugeza magingo aya ari kubyifuza, avuga yuko bibaye byiza by'umwihariko ngo ubutegetsi bwe ngo bushobora kuba bwakihuza, mu butegetsi bwe rwose ngo bushobora kuba bwakihuza na AFC M23, ariko igisirikare ubwo sinzi abayobozi ba AFC M23 ngo baba baherereye hehe, ariko nyamuneka ibintu bimeze nabi cyane, bimeze nabi cyane rwose mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibihugu by'umwihariko bya Afurika bifite igisirikare gikomeye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushyirwa mu by'imbere, aya nayo ni amakuru agezweho, ariko kandi Burundi abasirikare bageze ngo bongejwe hashize akanya, amafaranga yabo ahita ava ku mirongo, by'umwihariko ahita akurwaho. Iyi nkuru yenda ndaza kwinjiraho mu kanya gato kari imbere, ahubwo reka mpite ninjira muri iyi nkuru by'umwihariko itugezeho muri aka kanya. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyashyizwe mu bihugu 10 bya mbere bikomeye muri Afurika mu mwaka wa 2026, nk'uko urutonde rwa Global Firepower 2026 rubyerekana. Muri Afurika rero urutonde rw'ibihugu by'umwihariko bigera kuri 38 bifite igisirikare gikomeye hashingiwe ku bushobozi bwa gisirikare, hakuwemo umubare w'ingabo, ibikoresho bya gisirikare, ingingo y'imari, ubushobozi bwo gutanga ibikoresho, n'aho igihugu giherereye. Urutonde rwayobowe n'ibihugu 10 by'umwihariko bya gisirikare, birimo Misiri rero ya mbere, ikurikiwe n'igihugu cya Nigeria, ndetse hagakurikiraho Nigeria, Afurika y'Epfo, Ethiopia, Maroc, Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani ndetse na Tunisia. Ibyo ni byo bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Uru rutonde rero rugaragara uburyo butandukanye byagiye bishobora hagaragara ibintu byagiye bishorwa mu ngingo y'imari ya gisirikare mu by'umutekano, by'umwihariko umwanya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ku rutonde mu isuzumwa rya 2026, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri ku mwanya wa 8 muri Afurika, ndetse n'uwa 64 ku isi. FARDC rero yagumye kuri uyu mwanya imazeho imyaka myinshi, mu gihe ingabo zayo zimaze imyaka 4 zikubitwa amava n'amajya n'inyeshyamba za M23 zamaze kwigarura uduce twinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ntiruragaragara kuri uru rutonde, icyo kimwe n'ibindi bihugu birimo nk'u Burundi. Ibihugu bifite igisirikare gikomeye si ibiyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, Koreya y'Amajyepfo, bwaho ni ku isi. Nanone byari 5 bya mbere mu mwaka ushize, nanone biracyayoboye, ubwo ni Amerika nyine, Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde na Koreya y'Epfo. Ibyo nibyo biri kuza mu imbere. Muri uyu mwaka rero Ubufaransa bwazamutse ku mwanya wa 6 bukurikiranywe n'Ubuyapani, by'umwihariko bwa 7 hakaza Ubwongereza, Turukiya, Butaliyani ni ubwa 10, Ubudage 12 mu kugira igisirikare gikomeye, Israel 15, Iran 16, Ukraine 20, mu gihe Koreya ya ruguru iza ku mwanya wa 31.
kugira ibisirikare bikomeye. Ngayo nguko rero ibyo ntibiri kugenda bivugwa, ariko kandi nanone ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu ntabwo byose, ivumbi riracyakomeje kugenda ritumuka muri rusange. Nko kwica amategeko by'umwihariko mpuzamahanga yari yasinyiwe Washington, Rwanda ndetse n'i Nairobi. By'umwihariko ibyo byose rero bikomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga ko budasanzwe, ariko kandi uyu mutwe wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri ino nkuru idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. By'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa ahitwa kuri Puezero hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kuba biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kwa kigarurira ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane. Barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande ruri rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ubwo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira.
ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kuyigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDLR hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe, byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDLR rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike, bigahurizwa mu banyekongo kumeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, ni amahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda. Icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka, ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha, ibiturika bikomeje kugenda byumvikana. Ni amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026, ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo ugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage, by'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge, harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke, n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara, ariko kandi bikomeje kuba ibindi. Urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza ubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano zatangira kugaragara muri Uvira, kuko nko mu ijoro ryakeye nyamuneka
bivugwa ko abantu batari bake bongeye guhura n'ikibazo gikomeye. Haravuga undi muntu umwe wishwe mu gihe cy'amasasu yarashwe hirya no hino, byongeye kandi kuba abantu 60 biravugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abandi bafunzwe nabo bavuga ko ari benshi, n'imibare ikaba itaratangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Abaturage benshi rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bagaragaje akababaro n'ubwoba bukabije, bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi. Mu gihe gito bamwe muri abo batangaza ko mu gihe AFC M23 yari igenzura umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025, hari amahoro ugereranyije kandi n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa mu mujyi wa Uvira. Umwe mu baturage yagize ati "Bunyamakuru, tubwirire isi yose, tubwirire AFC M23 ingaruka muri